Bagas. Selamat pagi, Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malah suhur bui isi sehanami nasyamba ni panurang sogoton. Marhitehon ni regapan sigano pari ayat tarian sadarion tanggal 10 September 2020 sada aima latar surat bani buku Rom bindu 5 ayat 5 sonon ma hatani anjaha pangarapanai seng paroha badoron edoma yusehon hubagas uhurta holong niuhur ninebata marhite to dinapasing nadop binereni bata. Bapak Inang totu muidah kita jon tene adi ongkado viral sonaha bunga yang harga mahal. Nah totu jon sedonalau menjual bunga tene tapi adong sada pelajaran na baru ya aima pasal manuan bunga anggrek. Jadi dong hasoman makatahon pardetene siam on kulit ni kalapa. Jadi asijenges partubuh ni bunga paima inahkon on ma serabut ni kelapa ubagas ironjam lobe bani antrakol teneh. Tujuan ni tujuan ni aima ase ulang adong hama atape keong-keong na etekai na boy persedahon pertumbuhan ni bunga nah totu pasal bunga maai teneh nasyol sobuton marhitehon ni ayat harian batas sadarion sonaido huma age pasal perguluhan ta selaku halak na porsaya. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus guguh ta ibagas na mandalani guluh ta sadarion aima mamukah humbani pamitorion na humbani naibata. Nah jadi sih songon bunga nok kaneyai boy ia marbakal jenges ia marbakal aima ang gubursih parnahan ni urat ni nasonay do humani hita ibagas parguluhan ta sigano pare. Apostel Paulus mangidah bahasa perguluhan ni jupah do HP sadaguguh na baru jupah do HP ni ibagas perguluhan ni bahasa mambahen boy ia tetap marguguh ibagas pangidangyon ni ibagas bagi-bagi ni parlajuan ibagas bagi-bagi ni sitaronon aima halani pangarapan. Asisunay do humani bata Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus izin puho hita bani sogoton bani sogot nyarion maniun boy dah kita ahamanani nagabi parguguh bata ibagas nalo mamukah parguluhanta bani sogot nyarion. Natotu songon Apostel Paulus bani Rom 5 ayat 5 sonay do humani hita sebagai halak na porsaya tene bahasa gugukta ibagas dirita aima pangarapanta bani pamitorion ni naibata. Arti ni ai Bapenang kuria nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halak na porsaya boy martahan halak na porsaya
marguguh ia ibagas haganupan hangaluton ni pakon ni si ganupari ay marharohan humbani pangarapan na marhorja ibagas dirini. Pangarapan bani holong ni Kristus na do parlobi manasap dosata gabi pasing kita ilobi-lobi ni bata. Ay maase porini PHP ibagas sa ganjang niyaryon bahat si dopak kononta bagi tanggung jawab ta itahaganupan songon na sobut no kanayay pangarapan ay seng paroh habadur. Masih isobut pangarapan ay seng paroh habadurun halaniaha hita mangarap pitah baniguguh ni holong ni naibata na marhorja ibagas kita ay marhitihon di na parlubi inahkon hubagas uhurta tonduy na pasing ay asi anggo adung nasihol iuhal hita guguh humbagas dirita maningon duha peni isa dari hita maningon duha peni iakui hita jana maningon duha peni iberi hita iyanan banito duna pasing marhorja ibagas dirita atap boy sobutonta barang ahape resiko na siya pakononta ibagas sa daryon ternyata maningon boy do idah kita ibagas dugo niton do na pasing do hapeni boy hita mandopak kon haganupan ay. Jadi porini PHP di halani hapor sayon tahubani Tuhan Yesus. Mandopak kon marbagai-bagai risiko hita ibagas pergoluhan ta si gano pari. Tapi seng perlu hita mabiar. Halani guguh na humbani ne bata aima tondu na passing na domma inahkon ibagas uhurta ay do hape na maningon si parorotonta si jagonta. Ibarat usih doai Bapak Inang songon istilah na makatahon anggo sihol ham dapotan mutiha marlamoy maham hulaut bagas. Artinya ay anggo sihol hita jupahan mutiha haguluhan ibagas parguluhan taon maningon do hapeni ipadauh kita biar humbagas dirita sanksi ibagas parguluhanta tapi maningon marlangoy mahita maningon masuk mahita hubagas haguluhan on lambin roh bagas ni halaniaha halani dong maipatotap jana iberene bata guguh hubata aima marhitehon ni tondoy na pasing ase pangarapanta ibagas sadaryon barang ahape na siol-siol jaunonta barang ahape na sihol iparayak kita tenger ni hurta songon bunga no kanayay domma parlo BHP ni guluh taon isteril hon hata ni bata. Jadi anggo doma steril hita ibagas hata ni bata ahape bentuk kuman-kuman naborit nasihol maparseda guluhta gugohta aima nahumbani naibata ase tetap mahita marguguh ibagas hata ni bata bani naman lahoy rosi makorjahon tanggung jawab ta sa ganjang ni arion. Amen martongko mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Bani panorang sogoton isi se khatamu hanami bahasa pangarapan nami hubamu pangarapan nami bani haluahon na humbamu seng paroh kabadoron alay do maparlubi tongon Bapa
inahkon hamton dimu na mapasingin ibaga suhur nami, nagabi sumber haguguhon, sumber malas nihur, sumber pangajarion ban nami, ibagas na laho, manlahoy, horja apatawang jawab nami sa daryon. Asi undos kon hanami magulo nami hubagas tangan mo, maritegoran anak mo ton Diyos Kristus Tuhan nami. Amen. Selamat pagi, Shalom, oras subat taganupan.